Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponita. Karbi Tangte Karbi, Song Thorom Chipu Pepin Pen, Keche Kebe Aswatuma Phan, Karbi Anglong Ke, Karbi Atumsi, Ahem Kupura in Samchin Pen, Kachesong, Mate, Bidroli Ajaime Kapaman Po. Non malom pirte ang kangalong kar omplup metang alongri metang ajakong kachehang jurun e pleng un e ason thotsi nihang karbiang long karbi tangte karbi pu asemi nc k longle metang ajakong aparman kachesong po Sonsi patumi chitini phai crazy loring tepi Uttarbobil police outpost ke parlo Uttarbobil along kedo akeng sang aswatum bangke thom atuma phan ingnang vek nang chipusi by thum pharoke thom sosi pachejeng ponsi party dhorom song chipu pepin pen chingrum si asike thepen bangke thom karbi akhai ahutura phan mate fir kipitang atuma phan nep ingnang vek nang chipusi asike thepen hang tarampo Jongsi nep ingnang ne pulote non pen la anso se amuluk chitong thusi Kachesong amede ing thurpon thualang pusi pachini po Phuluni pen bidor singterang report Karbi Anglong News Channel Mailong nilitum maximum 300 plus motor Kachesong la so Dimklong bangke jasmet pet nilitum ladaga bangke komane song komane a party la son chipu pinmen si pini la bangso ka organize lo la pena prang sini le akiru pingtung je Karbi Anglong adisi mem nirula phang chupia ke IP Aphan alang li phan stame akiru pingtung jasmet pet la bangso rili ki dam ji Aphan nilitum Aphan permission nang ki pipot alang li phan ta ningaklong pen ning ching duglo jasmet pet pini la bangso amai ki dengpon lage non la chotkali ये तो बस शुरुआत है अभी पिक्चर बहुत चीज होने वाला है लबांके डाक की दो तुम लपेन Karbi Anglong रात तुम स्टमे चीनी नंजी लबांगे नॉन बांगे लगे नहीं तुम जस्ट ट्रेलर चला आ पिक्चर में फिल्म बांगे नॉन की बांगे लांगानी सी की ओंगलांग लपेना बांगे इसी पेन जोंग सी लांगदाम बोलो तंगते लो एंड ऑर्डर तुम हंसता में नीली तुम बांग चुनिंगरी लो लासो को चुनिंगरी अतेंग पेन अलांग ली तुम क्लेम पोन पुबसी निंग के थे दो जोंग से अलांग ली तुम के क्लेम पोंजी फान जोंग सी के काम चीज और पोन पे बोलो तंगते के बांगे लांगानी बांगे लो एंड ऑर्डर पेन स्टा में कुपिने नीली तुम बांग बोंग स्टा में की देंग पोंजी स्टेप पेन स्टा में कचिसिक पोन बांग दो कॉक पाटे पीपल मा बोलो तंगते अलांग ली तुम बांगे थमा फान के नीली तुम FIR की पीदाम के पिनी पेंजोंग सी लांगदाम बोलो तंगते 1 वीक पड़ेलो स्टमे पिनी आर्नियन से तमे इन सामरी सी दोलांग लासी लासो Dimklong लेन ऑर्डर मन की पुकांग तुम मांगे लालो एली तुम ट्राइबल लासो फांजोंग सी पिनी पिनाप जोंग सी कोमाद ने लासोन कम चिनिंग जी पेन का मिस्टेक जोंग सी दोकॉक लो बोलो तंगते अहेम दाम से एरेस दाम जी अलांग लिपान सीता में पिनी alang litum Bengali समाज मते Bengali student federation alang litum ke cepahem pupon bang ethom amuni tum ka ningje pon bang ke piniarni alang litum ke eres ke pitalam lo piniarni law and order pen stami litum alam thiar long lelang thangna ta non het jong elitum longle phelang cherai kom nang ji po men pen alang li do de sang se inut asongja po phan bang ke alang li phan bang ke ahem dam si ke res dam la si law and order tum ta chini nang ji ke bang ji langani jong si lason kopine one sided akam jong si ke claim jong si do thon khok polo tang te la ke Karbi Anglong arat chak che la pen bang ke pini lage lada ka tuman pecini lo lada ka rat tuman stami pecini lo lage suruat colang lage kiceng lang ke bang jilang arni bang ke EV ipik ipran ke dam ji phan stami lage anutin da Kachesik dolo non la 300 plus chora bai chini tum pini chieng chop ke bang jilang arni la so to walong chi jeng oni data ang dengan stami ni tum ke claim ji phan stami Kachesik do lalo songja poli okay lake komane hamphang song komane xyz phan alam gali lage Karbi akhai mate Karbi tum aman apeng do lasi labange thoma phan prapjin pen law and order tum jong si chipari deng ponpe polo tangte ke dam tang FIR ki piarni stami nangli tum theklong lo halada ka get pen kaching bai penangana tum ga halada ka kamandu tum ki crep pini ni stami dolo lasi non bangke Karbi tum ke apranga Karbi galilo non bangke ablat long amasi movement Kachesong ablat si dolo sikiti ki reng Aphan bangke lake ka phire kenang sota bilo lasi non sitame law and order tum jong si labange thoma phan chipari deng pon daprang pre polo tangte Karbi Anglong arat hala so arni bangke ki thurji Aphan itum khanguni ji komani ke tham bang komani ke dukan do puse arjulong la sobtang nang dilo lage jasmet pe dilu tum jong si langdam polo tangte alang li tum ge local kali la tum ge halada konane outsider pen ke bangsi pini ladak bhason nang kipi e tum Karbi tum ta jong si nogang hojai dam ben jong si la poson a bhason jong si kipi dam polo tangte la somuni hem chilima hala so alam ta dolang lasi lake ke bangji langarni si pamu penili pulo lage surwat cholang ke bangji langarni si li tum thek polong po lala Presiden Depok de teo Bharotor সংবিধান kon pai Bharotor সংবিধানত ভিতৰত 6 শিডিউল এটা প্যারাগ্রাফ 3 স্পষ্ট কৰি তাত লিখা আছে যে ইয়াত ট্ৰাইবেল এৰিয়া ইয়াত
নন ট্রাভেল বিলাকৰ ইয়াত মাটি অধিকাৰ নাই ইয়াত লিজ কক মৰ্গেজ কক নন ট্রাভেল টু নন ট্রাভেল লেন ট্রান্সফাৰ কক ইয়াত টোটেলি এচেট্ৰা ইয়াত পুৰা টোটেলি বেন হৈ আছে তেওঁ এইবোৰ কথা গম পাইখিনি তেওঁ কাৰ্বি আংলং আহিখিনি তেওঁৰ নিজৰ নিজ সমাজক বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক তেওঁ মিছা প্ৰবঞ্চনা কৰি এতিয়া কাৰ্বি আৰু অনা কাৰ্বি মাজৰ এটা ডাঙৰ সংঘাত সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁ বিচাৰিছে সেইকাৰণে মই এই মঞ্চৰ পৰা এই ৰেলীৰ পৰা মই তেওঁক ধিক্কাৰ দিছোঁ কণ্ডেম কৰিছোঁ আপুনি মিছা প্ৰবঞ্চনা কৰা বন্ধ কৰক তেওঁ এটা মিটিঙত তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM এজন কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ কাৰণে তেওঁ উঠাব পাৰে তেওঁ মন গ'লে বহাই দিব পাৰে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ দীপক দে আপোনাৰ ভোটাৰ ID আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙত নহয় ইলেক্ট্ৰল ৰোল মতে প্ৰেগাপটো সাপ্ৰেপ সেনৰ আপোনালোকৰ ইয়াত ভোটাৰ অধিকাৰ নাই নথকা কৰি আপোনালোকে ইয়াত মন গ'লে যাহা তাহা মন্তব্য কৰাটো আমি কিন্তু আমাৰ কিন্তু কাৰ্বি ছাত্ৰৰ কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য নহয় এটা চাওক ডিমাচাওত কক মৰাণৰ ডিমাচাও অট'নমাছ কাউন্সিলত কক মৰাণ অট'নমাছ কাউন্সিলত কক তাত নন ট্ৰাইবেল বিলাক তাত ভোটাৰ্ছ ৰাইট নাই ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ ইয়াত ভোটাৰ্ছ নাথাকৈ আপুনি যাহা তাহা মন্তব্য দিয়াটো এইটো কোনো গ্ৰহণযোগ্য নহয় Karaa Anglong Singing Superstar Season 5 Grand Finale 2025 ang Dungkiti Kapaman po. Karaa Anglong Singing Superstar laki Karaa Anglong along atok anukido ariso ejang lun kilun aning kehang atumaphan isi kimesen achotaya sonsi nang manlo. Lason thotsi Karaa Anglong Singing Superstar Season 5 Grand Finale mate ang dung tipon. Patumi chiti niphai kep arni patang tanglo. Lason si chitia chiklo niphai kep thelang earning kangsam por phai pho apor pen Karaa Anglong dipu arong sopi Farmer Growth Center along Karaa Anglong Singing Superstar Management Team pen kachepatr pipon along cutting and tailoring rong theang dipu lapen phangcho stationery rong khelan dipu atum cheraptun si Karaa Anglong Singing Superstar Season 5 Grand Finale Aphan katukawe bang Nerkep atumpen chepati ponlo laso along SE Qatar prosen hangcho pensi judge mate ingkrum ingsai ponlo kangkrung kangsaya tengpen winner Mirjlin Bepi first runner up Faith Singh lapen second runner up Bir Singh Senar atumpensi chepalong ponlo Anparta Grand Finale mate ang dungkitialong kachepati dun atumaphanta certificate lapen momento lapen tangka pajurpo Grand Finale along Aluhia Manpen Karaa Anglong Autonomous Council MSC Joni Timong Prakash Terang Dipu Bazar Committee General Secretary Lapen Rajib Ingti Founder Karaa Anglong Singing Superstar Atum Chetongdun Lapen Anparta Karaa Anglong Singing Superstar Managing Director Sampribe Lapen Amarjit Be Atumpen Kachuro Alamthe Chipaklang Ponpen Alir Alonpen Season 5 Grand Finale 2025 Angdung Diponlo News Text Report Karaa Anglong News Channel nang chipati dun pen chipa hailong pot la pen kichengsi kero pajir kangtung lake Karaa Anglong Singing Superstar Management Team tumphan la son bar sai nang pipon pot minga klong pen choro lo nilimen ke mirjini bepi nili rong lake dongkamukam West Karaa Anglong Nili po men lake bor imbe lake lapen nili payamen lake monjir hansipi. Nang li mom da ka ching sino ma chipai ko ala se lum pilun ke sing Phan option tulen. Abilang. Nang lot kilo na Phan komate ke dam yang na ma First ke nini pen nilokai alang tung nang support pick lun kilo na hinta ajat no nohok ta alang tung si nang kijapon asi alang tung han kiro pa jipon kang tung lo alang tung majoy ni si Pilipini chipahay pon lo nang ada labung so no es kom kana chakila pin kilo sin ningarong pigan lo season 4 utana sepatian lo cheng ke dak top 10 ben maklu phen ni so ba amat anke ko bori thula season 5 and season thula wild card entry kan
top 30 में ना सी दोनों untuk penang seperti itu bang non final nang lian rock lah nila second runners up kilo nila rong pigan lah non bang nilian der sing na lapen nilirong ke koyla mati nilipen बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ मैं 10 साल से प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो मैं सिंगिंग कर रहा हूँ बट बहुत सारा फेलियर देखा है मुझे आज यहाँ पे कार्बी एंगलोंग में सिंगिंग सुपरस्टार में बहुत अच्छा स्टेज मिला है तो मैं अपने आप को शोकेस कर यहाँ पे मैंने अपने आप को शोकेस किया है तो मुझे फर्स्ट रनर अप मिला है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये कार्बी एंगलोंग सिंगिंग सुपरस्टार की टीम ने बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है कि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है बहुत अच्छा सा सो दैट आप किससे थैंक्स देना चाहते हैं? मैं थैंक्स तो वैसे मुझे पर्टिकुलर आता नहीं बोल सकता वैसे थैंक्स देने के लिए बहुत इंसान होते हैं लाइफ में लेकिन अभी अगर मैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो अभी मैं कार्बी एंगलोंग सिंगिंग सुपरस्टार टीम के हर एक मेंबर को बोलना चाहता हूँ कि वेरी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी तो मैं सोचा नहीं था कि मैं तो यहाँ पे आया था कि फाइनल होगा चलो कोई बात नहीं एवरीवन इज फाइनलिस्ट बट मैंने ये नहीं सोचा था कि चलो मुझे फर्स्ट रनर अप मिल जाएगा क्योंकि मैं खाली सोच के गया था कि मुझे मुझे सिर्फ कुछ भी मिलने से हो जाएगा मैं सिर्फ अपना 100% दूंगा दैट्स इट आप गाना गाने के लिए आपके घर से सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है? अगर घर से देखा जाए तो एवरीवन सपोर्टेड मी मतलब किसी ने ऐसा नहीं था कभी भी कुछ नहीं मुझे रेस्ट्रिक्शंस लगाए घर में गाने के लिए मुझे बचपन से गाने का शौक है बट प्रोफेशनली इट्स बिन लाइक 10 years तो मेरे पापा भी आए हुए हैं मेरा भाई भी है मेरी मम्मी अभी नहीं रही बट मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ lapen non la alang tam si ping la bang so along ke hai pon pen non ki bang ji la jonal karbi festival sami I see acha tailong to si itum ning khelo lapen ni tum hin spen sami karbi long sing superstar management team hin sami alang to ban bori pitum po तो बासो दे लेके पच्चीस बिगिन नंबर को नंबर बिगिसरी माने पालन में शुरू oh jasime labang so ajai meglong ke pachun ponlong abang ya nilitum chorowek ninchi nilitum kaching honlo em sir prabhat chandra taro langli ke nilitum labang so karbeng sing superstar management team long stame the bidisar sai selang cherabdun ikmomlo athelang istame lun kilun ahin aming hang pik la sila bang so chatai bang galeng ke chengpen pinyan istame nang cherabdun bomlang la selang him pensi dihin tame nang cherablo la pena ka prek nilitum ala son exam ka apsi media thang son production house tum nami nang cherabdun no non son ala ani kimi production same pening mangali chuneng lo mang cherabdun no pela pening mang ini tum jasemet lai dihin hin bangke ni tuma choroji asar prohat chandra taro sar phansi elang si mang cherabdun no lavender phang choice stationery lavender cutting and tailoring from khelan alang sumsi lai bang mang cherabdun iglo pela kapta secretary ke hai song bi bensi la bang so trophy la pente la memento la hai bang ke mang cherabdun iglo la selang phang sami tum choro lo ladak la bang so program lo la bang so ajai meglong apa chun na cherabdun thek po la bang non ba kin ni tum jasemet bang ke arni la bang so hot pon modak pol non ni tum matha pon bom lo la bang so bang ki pon berje phansi non peneng kedam tang sona tax kicheng season alapan dun thua season son simitum ke klem pon ji phansi Kachesong lo peneng la bang so season 5 tani tu pinana ke mang bang doros tamang bong lom like asabo Kachesong pini la matha nang kok alang tum la pini atheli tum long rilong Aphan Kachesong along si puri dun lo ti masini tum ang bong lom tapi kibi ka seksa do ko lo la so ni si peneng bang kwan ma alon ki pini bang la bang so along bang itum ta theglong lo sabo ka dure theglong lo non bang ke season 6 no mangre tum non mat poi kaila same there just same itum ampan bang ke rada phat mate kar itum da kilun an ke rada phan ke ban pithu je phansi itum chesi din se dolo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Aphan lang plot si lampar kaning je phuta Karaa asong atum penta kapinrem
Chiti ni phai crazy arni Karbi anglong rong asar amai tiripi asai hem along non malom social media long kahuri sai mate Karbi anglong arwaratum aning kipung ke hangjo alam thepen Karbi anglong rong asar amaya tumpenta ningkang samse ning kipung pen kapinrem dun Perang ke amaya long aprangsi Karaa amai pupen labangso kahuri sai alam the along Karbi rongasar amaya tumpen lamthe kachepaklang dun tong thekhe aputhak Karbi anglong arwara tumaphan dia chuhangpo adun thu alang li tumpen ke than thuke Depok devpu abang phuke CEM aphan le kelang plot kali bonta lake Karbi akhaya phan lapen inglong aso akhaya tumaphan si lang plot lo pusi ningje Lasi Depok Aphan Prapchin Pen Karbi Akhaya Phan Lapen Inglong Aso Akhaya Phan Dia Chuhang Vek Nangji Lapen Lapuson Kaning Chiapot Alang Lipan Pinrem Lopusi Karaa Atum Pen Ningjepo Anparta Non Malom Kei Longri Kacherai Kom Atum Longri Longpat Jok Nangjipu Kachesong Bom Ahud Inut Solomon Teron Abangke Kam Kedun Pen Kapatikuk Keklem Dunke Mesen Akam Kali Lasi Moapi Lapuson Keklem Klede Chiaphan Alangli Kunat Arongsi Kedodunma Halabang So Arongasar Solomon Aphan Sodakpen Ingsai Nangjipusi Karaa Atumpen Patini Kepadusi Khailapen Longri Longpat Kacherai Kom Atumalong Nilitum Rong Asar Atum Kaiketa Ho or mate bidi sore pidunji lapen alang litumaphan kapasiksak dokok pulote nilitum rong asar atum langdun dingde pusi Karaa amaipu Agustin Kramsapen ningjepo News Text Report Karbi Anglong News Channel Dari krisi litum Karbi Anglong rong asar amaipu isi ini Orang akan pacini dengan press media apa ke tempat pindah jupai. Coba berapa kali tempat Karbi orang salah, amai ni pen, pardon ke jiwa pardon. Tapi ini tu lapan pacini apa ini tu mesti pacini Aphan dengan lasi. Tapi dilihat kedua apa? Lapo orang di bangke Central Committee lo, VP lo, Vice President. Surjo teron lapan aku ini ada begitu bangke lagi itu Central Committee AGS lo bodoh taruh lapan aku ini ada begitu alang di inti tamu atau operasi gitu lo langsung lapan aku ini ada sih gitu lah bangke dili itu abdi sari itu ini kopi posting itu sosial media wangi nang kok mah oke Karbi Anglong aratum penangan ini kahai do lada ke Shiksidul area lapen tribal area usili tum Pilongle lada ke tribal area po ipista ke damtang itu idunda prana yang polo pon dan itu along meeting itu ajo ini sini itu sabsu dari cerita jadi itulah Depok di kaninggi alam mangani tum ke kondem lo lapen cok ci Kopi pernah belute laki alang di CM sarapan pasun daun palu daun palang kan dia bangke laki CM Aphan lagi pugali laki Karbi Anglong arat made Karbi dia lakoni tribal atau apa sih lagi gitu laki CM Aphan rugam de lasida Karbi Anglong arat Karbi Anglong tribal pasti alang gitu lo lasi ladi pok de bangke na hong le donot puta Karbi Anglong arat pasti dia cuangke pulut dia lah bangke non iprang lain bangke alang lipan suluk sudah penta tang saya bang paduyi pusing itu lah Karbi Anglong masal agin dan bang itu cingwai cing saya padulo lanjut tak ada lang dia itu di kudam suje bangke je 1951 pen aphi ke bang atau bangke non tribal atau apa bang Ota bang khani club nih lapen non tribal atau apa bang non ki bang ji ana bang ke Ota sa ki pije pan manging tonang po sini tum Karbi Anglong sa ramai pen bang ke Karbi Anglong Autonomous Council Revenue in Charge lapen CM sar handa chuning ri ko pe pot ma bulute lason bulute non ni prangi bang ji anda la pusini tum Karbi Anglong mate la tribal non ne bang ke pusi virbom po pusini tum ekdam long lo
laben ningduk isialam bangke ni tum udu ningtu non herjong karbihian ci uncot pegaho karbihian ci uncot pege je karbiatum longle pelang kacirai along komatnya karbiawa karbihian apan kias picok lu pusini tum kini dulu sosial media long penahan je kang lasila bangke kartang lapen lawangke la song ke claim ke jar bangsi ke me lasi kod mat arong sarandar si doma derona sangho pusini to ada penahan approve ke awe anta social media long ta penahan itu peglong lo paper media long peglong lo komania derona sangho pusipu dasila so teron sangho koma tame kalma koma arong sarandar si doma hala sorong salman alang li bang alang li Phan cipu pen rong sarang no made radang no dia baca hangi pansi itu mahin pen alang li Phan tuning reglo alang li kido narong asa koma dame karma labang ke cok sipi galam lo lapen nombor ke thong bang ke lanon karbiang long le philang adu ya hoy Kachesong atum along ni tum la long le philang alam bang ke ni tum karbiang long saramai pen bang ta labang ke ni tum nanang ke dondu lasi alang tum ke claim ke dam along yong si katiku du lapang ke dam ke fama along yong si ni tum nang chira bunai du burte labang ke da karbiang long sar office long wang pen ni tum panan chingwai pen alang tum paprang mi kusin ni tum mahin pen alang tum anta pini laso perang ke amai pen alang tum pan pachini pon lo kiwan jiar ni abang ke badu karbi sta badu solang dua sta las khai Phan ma dong ria Phan kahin no dagi Phan abang ke la hai abang ke claim ke denan si don ke prang ke bang di ana bang ke jong si claim bong lang la som do bong lang bulu ten itu kar biang long sar pen abang ta kon mat akar bima ke claim bang ke ni tum penta in sai nang kok po si pini la dak pen nang tu ong nu pachini so dak pen pachini si nang tu Phan pachini dun PVDC tumpen chepater piponsi Kajironga picnic spot alongpen kohora phumen ingti arongpen kapangthir asai kerengpo Pini chiti ni phai crazy ningkan suri hinira inkoira phorni lakha inkoira truck dua bargari constituency ke parlo kohora phumen ingti arong lapen Kajironga picnic spot along phumen ingti village development committee thi hekpen PVDC tumpen chepater piponsi cleanliness drive mati kapangthir asai ke klempo patumi labangso kapangthir asai long PVDC amai phu golson ingti dunmai phu direnterang chunbang darsing terang rap chunbang mongol singrong phar member satum do an pen chetong dunsi kapangthir asai klempo tangte PVDC tumpen pherangke abitung atumalong nang kapachini dun alam thele arjupon thulona News Text Report Karbi Anglong News Channel. Aprangsi rangke bitung Phan ni tum komiti ahin pen kardom pipati lo pini ni tum la bangso sai claim chiti ni phai tarik resi hemanarni pini ni tum la bangso sai claim pon mate achik lojon tin ni tum la bangso sai claim pon bom la si pini le thota ni tum chilang no dak si ladak ni tum Kajironga adu hoy picnic spot along Kajironga rong hang pi picnic spot along keder kiar kachilang no dak ajok pini puthot ni tum la so sai kedeng pon lalo je ni tum ani bang abang ke ni tum apor ke ni ngedelo nasi pini ni tum komiti chilang pen komiti tum chihang pen anutin pini chitong pen labang so sai ni tum kipachun pon me send si ni tum so sai deng pon lu pen pachun pon nani tum la so kapangthir asai kitlen pon along nani tum along kitini mani na trap ndo man ko pa ahok lo labang ke ni tum nonamat abang ke pini arni abang ke ni tum Phan anutin sitami anutin Aphan sitami akiro da mabang ke pidamu udet po anutin sitami ni tum Phan la bang joy ke pen ni tum Phan nanang pidun anutin ta bela labang
Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu